الزول في الاول مره عندها مثلا ما كان مثلا اما ركازه مثلا طوثه مقشيشه مثقشيشت ولا ذويذ وكستاهلنا راه بونجورينو هذا سنتفكا. شي بغا عاود نحكو يوث خسير تشكي تاع حكايه العالم مليح مليح هكايا ما يسهل معنا زيدو ديني وين يدي فكان وين يديني دا شي بغي غاديني قصيطه كينيو زعما ودينا فكايني سي عجبني. والسنه كي كنت بوسيا جوست ونسيسهل غير لي زافير ونسيسهل غير لي لايف دونك جات استعفاض كي باش نهضر بيا دونك تقصيطه كاين وسيت تحكوا فيش كيما ونهضر قبل في سنه الحوايج. دونك ثمن زوث بغي غندير حاجه ابارتير دو كال مومون يكزمر العبد ادي يفيق بلي مرقيت ça veut dire خسراس. À partir de quel moment une personne peut savoir s'il dit des conneries. À partir de quel moment يكزمر العبد ادي يفيق بلي غادي نتا اكس دي تربين الحياتيس اكس دي تربين لونتوراجينس. À partir de quel moment la personne peut comprendre que c'est lui qui est à l'origine de ses problèmes et les problèmes de toute sa famille et de son entourage. Et donc, c'est à partir du moment où il accepte, c'est à partir du moment où il accepte qu'il a fait une connerie ou une bêtise. À partir de là, il peut se ressaisir. Ça veut dire, une fois qu'il a بلي يخدم الحاجه كوينه نديريها دينا غادي يغادر وبريد يرهل. Sauf que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas leurs erreurs, ils cherchent toujours un bouc émissaire, remettent la faute sur l'autre. Donc الساكينين العابد وكستعرفنا راه بلي انت غلطان دا شاري يخدم ادي تقليف من هو يفرير لا فوطا كينيو واثني تنعيب. دونك ادو غير لا بوبليكاسيون اذا ونت في ارتيكل تاع دان اني ذا وندنيغ العبد كي دينا انا كي ابو خوقو تاع لاربان دو ليت. Ça ne me touche pas. اشوار ça ne me touche pas parce que العبد ما يلي يعوج زميره يونس يار يعوج زمير دارا نانا كتستاق قجون جرنت داخل تغانيمت اسكواس اسميتي كسنتو غادردين صافي دير العبد دي سخساره العبد في مره وتزمير دارا يونس يقنا ولزميره يونس يدير الوبريد. Donc ce que je voulais dire c'est que une personne tordue c'est comme la queue d'un chien. On a mis dans un roseau, on l'a mis pendant un an. Le jour où on a enlevé le roseau, la queue du chien et s'est tordue comme ce qu'elle était par habitude. Et donc un homme tordu, on ne pourra pas le remettre dans le droit chemin. Et donc, العبد كي وندني غاكا اما نتخمر une publication ماشي راح يقرا ينعري دنا غير خسري دنا كرا نو باش تفهم ذا الشيء كيف غادي ينير باش تفهم الغاشي باسكو دي فوا نكوني غير ما نروح نزر une publication نروح هكا تيد نغار نفهم الحاجه نظام الور كنتي قصدت اوتر شوز هاتا وكينير ذا الشيء كيف غادي ينير باش انت تسبليكي اي فغا كينير تي بري انك تي بري ا دوني 30% pour l'état douanier, ça veut dire 40%, et que tu es dans l'arbre de l'État. Donc, ce n'est pas de mes habitudes à signer d'Arioul, voilà, mais c'est comme si on avait le choix. À partir de quel moment, à partir de quel moment, والسعين هذا شرا الدينين مي قد هرني من نسن الحوايج ولنا انا راه غادي يروح حد يهضر الحاجه وتمرك وتجاوي تصل مشاكل دفير الور كوري على ما با جوست كان باش يهضر وكاين سي ليفي دو فول ça veut dire n'importe qui يزمر يهضر سي لو droit d'expression شيء n'importe qui يزمر يهضر مي ذا شو العبد يمرد يهضر قد يهضر اين الهان يهضر اين العالم. Donc, voilà, donc je vais le dire en français. Donc, il y en a certains, comme j'ai dit la dernière fois, certains qui veulent parler, juste pour parler, ils disent un petit peu n'importe quoi. Malheureusement, c'est qu'ils causent beaucoup de tort, à tort et à travers. Ils causent du problème à lui-même, je ne crois pas parce qu'il est inconscient, mais aux autres, il en cause beaucoup. D'ailleurs, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, ça parle de ça. Justement. Et donc, كاين ودني واقيني غير خسرنا كان غير طيحنا كي دير الهضره ينايا كتفكر 30% الدوانيين الحكومه كومون tu es qui pour prendre cette décision. alors الزراره يزمر يدير واحد يقلب يزمر يدير واحد يستقسي يزمر يدير واحد يطيش في الانترنت خاطر لا ici سهل يسهل ذا النعرات ذا الجوجمون
دونك شغل ما كنتو راه الحكومه نزمر نساعد الدولنا غاسنيني والله تشيض ثبوط الدواء واش تشيض الله غالب سمحت لي كلمه وتريبوندي غير باسكو قال خما فيت دونك تقصد تقدروا نضحكوا هكا كي تساعد معنا مليح في ضرايا والسناقيه مي وانت تقرا غير الديريكت وفي غير وانت تسهلوا على فيها الا قد تكون ولا تيديفن اي وانا تيديفن والله ما فيك غاز اون بون سوربريز. C'est une histoire que je vais vous raconter, c'est une très très belle histoire. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je vais essayer de traduire à chaque fois. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle, ceux qui n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Donc, c'est à Guinée. دي ليست فاميلت الحرمه شوار بد تربقا يرهان اني ذات تقدركم مدن اني ذات تعاونكم مدن ذي ثدرتيس ميم براي ثدرتيس. Donc c'est une femme kabyle avec plein de principes, avec une très bonne éducation. Elle a un bon cœur parce que son père elle est très dur et en même temps elle est très correcte. Et donc il a éduqué cet enfant dans de bonnes conditions et avec une bonne éducation. ثمطو ثقينية تقبيلي ثقينية تلحق يوم تزمر العباد تلحق تكسد مام ذق مانيس وتلحق العباد اني ذا تفروا لي بروبليم العباد اني ذا تسكني زندبري ديال هاني العباد. Cette femme, c'est une femme pleine d'honneur, pleine de bonne foi. Elle aide tous les nécessiteux, elle oriente ceux qui sont désorientés, et ainsi de suite. Donc, ثمطو ثقينية أطاسي تيبغان دي تدرتني بغانت مرة إرقازن مرة بغانت كل يوم ندي تزار كل يوم الخالث داغن بغانتت باسكو ديري مثلا تبغى ثمطوط نو تبغى إميس الراش بغانك ثمطو ثقينية بغانك تسعون دي متسن parce que ثمطو ثقينية تسوار با دون لي ريغل دو لار تسوار با كني تسوار با كنزيك دوا كني تسوار بان لان العباد دارك تربين دارين سنه الساكينيا سمحت لي كاني مرات تدرا هكا كيني باسكو تو سامبلومون هذا نتسول عن ويلي هنا غادي يستخسرنا كنديرو قبيله غادي يستخسرنا دونك ويلي كينيا اش كتسوار بان جو نو سي با. Donc cette femme kabyle avec plein de principes, tout le monde la voulait. Tous les hommes du village voulaient cette femme pour eux. Il y a aussi les femmes qui voulaient aussi cette femme, elles la voulaient pour leurs enfants parce qu'elle est tellement respectueuse, elle respecte et son mari et sa belle-mère et ainsi de suite. Les enfants aussi voulaient cette femme, voulaient absolument qu'elle soit de chez eux. Parce que tout simplement, ils voulaient avoir une maman telle cette personne. Et donc, يدرحل اني ذا بابا سنير ان ياس وينا يورد تفكر اللي هي كيا الا قاتي ميريتي وزمير غير تفكر نيمبورت كي. Donc le père a dit je ne vais pas donner ma fille à n'importe qui, il faut que la personne la mérite. Il faut vraiment qu'il soit digne d'un homme ou digne d'une femme pour que je puisse lui donner ma fille. Ma fille c'est ma vie. Donc يدر الحال اني ذا يلا يون ورقاز تشمض يماتك والوراويس الدان في تمطو ثاقينيا الدان في اللاس اكني تصحي ورقاز كينيا. دونك كثدرت مره كثناك كثدرت مره كث مره تاوين مره مي ارقاز ني تمطو ثنيا الوراويس باسكو نتا يجوجي برا اني ذا ارقازني يصوض يقنع باباس تقشيش تاقينيا باش يستيديفك سي اون بون شوز. ويا مرة فرحان باسكو ناس ارقازاكيني ذا العريث يماس كوارقازاكي ذا عند العريث الراويس ذا عند العريث دونك ثمطوثني العاريه تقولد ذك خام العباد العاريه دونك فرحان مرة ذي تدر خدمه تمغرا نزهن الجيران شن مرة مدانا وكيت اكسيتيرا. Donc en français, donc cette femme-là, il y avait un homme qui était déjà marié, divorcé, il avait des enfants. Il vivait avec sa mère et ses enfants. Donc il a tout fait pour avoir cette femme. Le père convaincu lui donne sa fille. Donc tout le village était très content parce que cette fille, elle est super, comme on dit. Donc elle est mariée dans une maison où ils vont prendre soin d'elle. Sauf que Asmir idrhaq ثمطوثني ardakhl الكخامني ارقزني ثمطوثني الدرياني بوندونيت تدرت مرة يوقع يتشاش ماك نفكا يوم كونفيونس قمت ثمطو ثاقيني توري مي تقول راه خامنا كينوان اثن تبوندوني تشترمت شعور يوم ما يسقسي في الله سي تو سا. Donc ce que je disais c'est que cette femme une fois mariée le mari, sa belle-mère et les enfants de son mari, donc automatiquement ils l'ont délaissée.
il s'occupait de tout, mais pas de cette femme-là. Donc cette femme-là, toute sa brillance, toute son intelligence, toute sa beauté, toute sa bonté disparaissait de plus en plus. Les villageois étaient vraiment très très mécontents parce que on disait, comme un terme en kabyle, Teken irden yerthormes. Donc, نناد السجينية ثمتو ثقير ميت صباح داخل قخامة جينيا قوجيتي بوندون هناك جينيا أماني تسكن يردن يرثوماس فاسنيا يطالي نيسا وهني صافا يعني سام كينيس تسبان ضيدو ذميك ذر عالي كي يمك ذر عالي تشرويك ذر عالي السجات تقول دي اللي خاميك تبوندوني متشعر مكذو النظام يلي ور تزميره تفع مسكين تور تزميره تهضر ديون وزميره ريان جيتو ثقششني قرحيت الحال ان ياس زيكو مواس مش بيج غير تشفى غير برا تعاون على مدان نهو مداني تو سا السجينيه الشغل ما كنيا حسا قال حبسي ليا. Donc, le père, donc, il était vraiment stupéfait de la réaction du mari, de la belle-mère et des enfants qui ont délaissé sa fille. Il s'est dit, c'est pas normal. La fille aussi se disait, attendez, c'est pas comme ça. Vous m'avez fait beaucoup de promesses. Vous m'avez dit que je vais avoir ça, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et en fin de compte, vous m'avez délaissé à la maison. Je suis prisonnière dans ma propre maison. Donc, dans le temps, حسبي مانيش شغل ما كان داخل الحبس في الله. هاي عداو سكواس عامين 3 سنين 10 سنين وإذا كني توجور بوندونيت الغاشيني مساكيت مرة قرنس يا ربي الشغل يعني يروح ثمطو ثاقي غير داخل كوخامني. Donc à travers le temps, donc il y a quelques années passées, 5 ans, 6 ans, 10 ans passés, donc cette fille-là était toujours prisonnière, sa beauté, sa bonté, c'est pas voilà, comment dire, fanée de jour en jour. Puis les villageois, ils étaient très très en colère parce que cette famille-là n'ont pas tenu leur parole, leur promesse de l'entretenir. Donc tout le monde voulait absolument un divorce. Alors, سحبت الدارتني ان ناس كوم ارجازاكينيو وري شغل دي اللي ثمطو ثاكيا قارنا كام تحسب غامي اللي غاسكوس تحسب راه ميليس الرشني سي قارنا كناس نحسبها ميماتنا غي قموثن تنحسبها ميماتنا وتحسبنا راه ميماتسن هكر وركازني اين سبا اللي غتساوي غاخا وينيس وينيك بغانا تيزار وين في عزيز تفلس ديرو حاخا ما تيوالي اسمي كوي وركازني ثمطوثني مكيس قار سمي كوي بابا سني سكوي اللي سني خام اركازني يوغالي يتشرو ثمطوثني تشرو الدرياني تشرو سكي فو دير وفات وزارينا القيمه ثمطوثني ارمي ذا سميس نطروح. Ce que je voulais dire, le père était vraiment très très vexé de cette situation, il était vraiment très déçu. Il ramène sa fille chez lui, il leur dit voilà, celui qui veut voir ma fille qui vient à la maison, plus jamais elle reviendra chez vous. C'est à partir de là que le mari a compris ce qu'elle a perdu. La belle-mère, elle a compris aussi ce qu'elle a perdu. Les enfants, pareil. Donc comment faire? Donc, السجينية ثمطوثنية أتن ذقخام إمولانيس فبس دعني وتجار تتفا بارسكو غورنا شغل ما كان درعيب يمدو غير أخام دونك ثقششتني نغانت كان كان فوالا نغانت وسفكينا القيمة ألور كزيك تسع القيمة. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la fille, depuis qu'elle est rentrée chez ses parents, elle est devenue très très malheureuse. Même le père ne la laissait pas sortir parce que chez nous, une femme divorcée, c'est la honte. Donc là, وين ذا شو يفيد الهضره هذا تفكا اين يساعد حاجه يجيون فضرايا ان يا با لونطون سور سو هذا وندنيا ثالث ميرثنون et à la prochaine.